Aoleang freedom sa tumahan nga po wala rin sa kayo Christian jang pala kina tama. Respect the chairpersons of today. Most respected our chief guest, the President. Most respected our KU President and his team. KSU, KNSK, all the arms coming from each and every villages. I wish you all the best of happy Aoleang. And also, my name is Mr. Lohwang, Chief Ahng of Longzang village. Thank you so much for inviting me for such occasions. We all let us thank to our Lord Savior Jesus Christ for giving us a wonderful chance, wonderful such opportunity to each and every one of us. Ladies and gentlemen, konyak, kemana cingnya se? Kawang pada, wongwan yude, yiloku, muhemanku. Hayang ayang kalau samsara, sebenarnya be ऐसे juga cingnya se. Lokal itu, atau tayar pak cingnya tahu yang mana? Tahu kai ngau mai ini muka, tahu tayar pak cingnya se, cuma tak kawang deh. Hayang wongwan yude, tahu yang ini. Oh. Konyak chan yu temui manfa. Jadi betanga. Konyak chan yu lima bang pongbu. Takpu sangbu. Adang yisubu. Hangken yu sesang hatu dari opio paine datang. Jadi bu Aoleang betanga. Konyak kata hebat bu sebelum he. Wang hai ngui pu wang peng nene tambah. Okai sang pu wang peng nene tambah. Hayanga. Konyak chan yu be. Litan mi likie. Okai sang pu lungong namai. Na alang pu cuda wan pan pebu. Bine amai, wipa amai, ngai de kamha. Hayanga, bijak pei, tang ngaw tai buyoma, okpu ngelak tinese. Yungwan pa kawang nang wisdom and knowledge. And the pretty powerful. Konyak chanyu tinese, yakai. Konyak chanyu pusoy. Konyak chanyu pusoy. Konyak chanyu pusoy. Thank you so much. May God bless you, my konyak.